Yes mwaramutse neza nshuti za Ruta TV wano, reka dutangire tubasuhuza mwese aho muherereye tubabaza tese muraho mumeze mute, murakomeye mwese mumeze neza. Twebwe hano tumeze neza, aho bitameze neza turababwira ngo mwihangane kandi mukomere. Mwese niko bigenda, uyu munsi bigenda neza ejo bikagenda nabi, cyangwa se uyu munsi bikagenda neza ejo bikagenda nabi. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwo mu isi ya none ntabwo duhora twishimye, niko ubuzima bwo mu isi bumera. Hano rero kuri thumbnail cyangwa se kuri screen za telefone zanyu cyangwa se televiziyo niba ariyo uri kureberamo, ni ukuvuga uri kubona hano abantu, ntabwo ari ukuvuga ngo iyi ni isura nshasha ya Nyafuraha ntabwo ari ubwa mbere tumuzanye hano, ariko Ndayisenga n'uwo mukobwa bari kumwe ni ubwa mbere tubazanye hano. Inkuru rero inkuru rero itariho ivumbi, itariho umukungugu, itariho buri kantu kose na kamwe k'umwanda. Ni inkuru ishushe cyane, inkuru iriho nyine, inkuru igiye kuvugwa mu mwanya ndetse n'abantu benshi, cyangwa se inkuru yamaze gusakara ahantu henshi, yavuzwe n'abantu benshi. Ndayisenga niwe mugabo wa Nyafuraha. Ubushize twakoze ikiganiro hano tugaragaza Nyafuraha ari kuvuga ibintu yarimo avuga, asobanura ku bintu byiwe ntasubiyemo, ntagiye gusubiramo kuvuga, mwabonye ubushize. Ngo arangize rero mu gihe yarimo abisobanura, nkora akaganiro gato yasubizamo mbese nk'amajwi yiwe, mwarakibonye ico kiganiro, ariko ntabwo twashotse dushiraho umugabo wiwe, kuko umugabo wiwe Ndayisenga nge turaziranye cyane, ni umushuti wanjye, turavugana. N'uyu munsi mbabwire ko twavuganye, nshaka gukonfirma neza niba iba ari ukuri, niba Ndayisenga yabomboye undi mukobwa. Ariko rero turaje tuva amakuru imuzi n'imuzingo, tubaheza amakuru ari gutya, ari ku murongo ushushe, amakuru atwika tema. So Ndayisenga nk'uko mubizi niwe mugabo wa Nyafuraha, bafitanye abana kandi benshi pe, ndetse n'abakuru, bafitanye abana bakuru. Ariko mu gihe bitashobotse ko babana n'umugore we, bikaba byaragiragejwe mu bundi buryo kugira ngo biyunge, bikanga. Amakuru ni menshi, ngewe aya makuru nyazi guhera igihe, ntabwo mba nshaka kuyavuga, ariko nzi muri bombi umuntu ufite ikosa. Kubera iki? Inzi aho byaviriye, aho byatangiriye, amakuru ndayazi kuko aba ni abantu banjye, twaraganiraga cyane. Ndayisenga niwe twari tuziranye cyane, twigeze no kuzajya dukorana igihe kimwe kera era muri za Kisumu, ariko tukavugana buri gihe. So icyo gihe byarantunguye nkimara kumva ngo Ndayisenga ntakibana na Nyafuraha. Nyuma yabwo nza kubaza amakuru neza, mbaje amakuru nyabwirwa neza n'abantu nizeye batariho ikindi kintu na kimwe, abantu nzi kabisa bizewe. Ngo turangize kuganira, Ndayisenga iwabo ni mu Rubemba, nanjye wacu ni Irundu. Rero twahuriye ahantu za Kisumu dukorana, duhurana twese nk'abanyakarere kamwe, tuba inshuti, turakorana, tugirana igihe tubana mu nzu abane cyane, mashallah. Ariko ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo ubwo tuziranye na Ndayisenga ngo wenda ngo na Nyafuraha turaziranye, tuza tunavugana na Nyafuraha, turaganira kuri phone, mwaramutse bimeze gute. No muri Kenya nari mbazi Nyafuraha, nari muzi nawe k'umugore wa Ndayisenga, yego. So amakuru yose ndayafite gatanu kuri kagenzi kako, ariko ayo makuru ntabwo iyo nayahariwe uburenganzira bwo kuvuga ngo nje kuyavuga,
nyatantamure nyatundurure ngo amakuru ngo nyatangirire imuzi n'imuzingo ngo mvuge ngo byagenze gutya, kuvuga ngo batandukane ngo bigenda gutya, ngo byagiye gutya, ngo Ndayisenga asanga gutya, ngo afata umuntu gutya. Oya, ibyo ntabwo ngiye kubivuga byose, murabizi. Abatabizi baraza kuyumvira ku bandi bantu ayo makuru. Ngewe amakuru nje kubabwira ni uko kuri uyu munsi uwitwa Ndayisenga yamaze kuba yabombora undi mwana w'umukobwa. Uwo muri kubonaho abantu ba Kenya baramuzi, izina ryiwe naryibagiye gusa bari barimbwiye, kandi ndi gukeka ko anashobora kuba ari mwene wacu. Uyu mukobwa ashobora kuba ari umuhiga. Yego, ni nk'uko. Ariko rero amakuru nayo ngayo atari ibivumbi. Ni ukuvuga ngo Ndayisenga yamaze kubona, aricara neza, atekereza yuko kuba basubirana na Nyafuraha wenda ko bitaza kuvamo. Wenda na Nyafuraha nawe atekereza kuba basubirana na Ndayisenga bitaza kuvamo. Ico gihe rero Ndayisenga yahise afata umwanzuro nk'umugabo ushushe kabisa, wihuta. Aravuga ati reka mfate iya mbere nanone za n'undi mugore, nanone nta mpamvu yo kwitwa single kandi ndi umugabo. Nta mpamvu yo kwitwa single ndi umugabo. Niko Ndayisenga rero yabikoze, akaba atanze isomo uyu munsi ku bajene twese twahoraga tugira ubwo ati izi ngo ko ziguye, umuntu ugira gutyo ukabona wagera mu rugo ugasanga ibindi bibazo utari witeze, ejo n'ejo bundi bikaba none ariko jewe babwiza ukuri, jewe nshima umuntu nimba uri kubona kabisa mutakicongeye kubonana neza, mukabikonfirima mwembi, mukabisoza, mukaganira, mukavugana ati kubana kandi birarangiye, ntabwo tuzongera kubana. Byagenze uko, aho kuvuga ngo weho uri single w'umugabo, kuko we usa n'utari mu rugo. Umugabo aba asa n'utari mu rugo, umugore giwe aba afite abana aho ngaho, kandi aba asa iwe bari mu nzu mu wiwe. Ariko umugabo azamera nk'inzererezi. Umugabo watandukanye n'umugore azamera nk'inzererezi, azamera nk'umuntu udafite aho ajya, ntaje mu basore, si umusore. Uri kumva? Ntaje mu bana, si umwana. Ntaje mu bagabo, urumva? Abagabo baba bari mu ngo zabo. Rero umugabo wo kuvuga ngo umere nk'inzererezi utari mu rugo, umugore mwaratandukanye, njyewe abo bagabo nabaha inama bose yo kugenda mukicara mugatekereza, kuvuga ngo uzitwe umuntu udafite ahari, aho kuvuga ngo uzitwe bene uwo muntu. Muri no kudutinyura natwe abasingo tutarashaka, ubu muri kutumara ubwoba mutubwira ati niyo byokomera hari indi nzira mwacamo. Ni ukuri kose Ndayisenga nkwifurije urugo rwiza muvandi. Imana ibabe imbere, Imana izakubakire, uzahabonera amahoro, ayo utabonye uzayabone, uzabyara abana, uzabyara ihungu na kobwa, uzagwize. Nyafuraha nawe kuvuga ngo wenda bigere ku rwego rwo kuba Nyafuraha, ntabwo twavuganye, umuntu nabashe kuvugishaho bukeya, nshaka kumenya nabyo gusa, nshaka kumenya niba ari ukuri, niba umugore yaje babomboye. Ni Ndayisenga nabashe kuvugishaho bukeya, twandikirana, nshaka kumenya gusa niba ari ukuri, ari confirme yuko yabomboye. Nzakumenya neza ko ari ukuri. Ni nta mpamvu ngenza nkunda kuza kuvuga amakuru nabanje kumenya niba ari ukuri. Hari andi makuru mbabwiye ko yabomboye, nta kindi nageretseho ngo muze kuvuga ngo Rutazunguzwa ngo yabigenje gutya. Oya kabisa.
ni ukuvuga rero kuri uyu munsi Ndayisenga akaba dutayemo icyana, akaba ataye umwana mu mago, akabakubise iki, ni ukuvuga ngo akabakubisa abantu bose ceceka bamwita ngo nta rugo afite, ntaho afite aba. Noneho umuntu w'umugabo nka Ndayisenga cyangwa se umuntu w'umugabo wese wari warashatse kuvuga ngo usubire mwanyu ni ikibazo, aho kuvuga ngo uje mu bana ni ikibazo. Uri umugabo wamaze kwiyakira nk'umugabo, nurangiza wisange kandi mu bana cyangwa uje kwa mama wawe, ibyo bintu biba byararangiye, biba byararangiye. Niyo mpamvu rero umuntu w'umugabo uzi gufata umwanzuro neza, nje inama mba ntanga ni ugushaka uburyo mwahurana na wa mugore, ujya mwatandukanye, ariko mu gihe byanze, uri kubona kabisa byanze, ukicara neza ukavuga ati biranze, mukaganira mukabona biranze, kandi ibintu byabo kuva batandukana ni ukuri haciye iminsi itari mike, bigaragara kuko habayeho wenda ibiganiro byagiye bibaho, ntitubizi neza, ntidufite gihamya neza ijana ku rindi niba ibiganiro byarabayeho. Ariko niba ibiganiro, ndakeka yuko ibiganiro bitashobora kuba byarabuze, kuko bashobora kuba bari kugira umwaka urenga hafi 2 batandukanye, kandi ibintu batandukaniye bimwe na bimwe, njyewe ibintu nabwiwe bimwe na bimwe kandekeraho. Gusa bigaragara nk'uko hagati yabo bombi habayeho kutemerana yuko bokongera kugarukana bakabana nk'umugore n'umugabo. Ibyo ni kako bimeze, kuko bashobora kuvuga ngo Ndayisenga afata uyu mwanzuro wo kuvuga ati reka nibomborere nzana ikindi cyana mu mago, buriya hashobora kuba harabayeho quelque chose. Ivuga iki? Ivuga ko swat batongera kuzongera kubana, gusa mufitanye abana, mwibuke yuko mufitanye abana, ubu mubishize ku karubanda, noneho nibwo mugitandukana hazarane. Ariko abana icyo sinirirwa nkibabwiraho, Ndayisenga ku bana ndamuzi, agira imbabazi, akunda abana be birenze. Ndayisenga agira imbabazi cyane. Twaramusekaga ahantu twakorana avugisha abana, wumvaga yagiye kabisa. Iyo bari kuvugisha abana ukazuvuga ati kwera umugabo imbabazi aba afite ko zirenze iz'abandi bagabo. Abagabo benshi uzamugira ngo none umwana suwiwe, ariko Ndayisenga agira imbabazi papa, agira imbabazi nyinshi cyane. Kuri uyu munsi rero bikaba byiswe yuko uwitwa Ndayisenga atakiri umugabo wa Nyafuraha, atakiri umugore wa Ndayisenga. Ubu ngubu Ndayisenga akaba afite undi mugore, ubwo rero ayo niyo makuru tugize gutya mu gitondo mbyutse mpurana n'amakuru, amamesaje aresha gutya abantu ati waduhaye inkuru ya Ndayisenga na Nyafuraha. Nyafuraha afite channel, muze kumusapotinga, yitwa Mama w'Amadubu, Nyina w'Amadubu, gutyo Nyina w'Amadubu niko yitwa channel yiwe. Muze kumusapotinga, mumubera abantu beza, mumuhe subscribe, mumuteze imbere. Nyafuraha azoza baheza ibiganiro byiza, niko bimeze. Azajya baha ibiganiro byiza bimeze neza, mumuteze imbere, mumushigikire, mumufata akaboko. Inshuti za Nyafuraha wenda bija kugeraho bigerera aho ngaho, bo wenda batagifite kuvuga ngo wenda bararangizanye wenda abantu, niko mbitekereza. Gusa Nyafuraha cyo navuga ujakire uko byaje,
ndabizi ibyo biyakiriyemo nibyo bigoye cyane kuri ibi. Muri iyi minsi uri kugenda uhurana n'ibintu bikaze. Muri iyi minsi kabisa nyafuraha uri kugenda uhurana n'ibintu bikaze ku buzima bwa muntu. Ntabwo byoroshye, ndabizi kabisa. Uko byagenda kose uri umuntu na nyafuraha, ni ukuvuga ngo ari guca mu buzima bubi, mu buzima butamumereye neza muri iyi minsi. Ari mu bihe bimugoye, kandi ibihe buriya tukagire buriya ngo ubuzima wenda kuba ufite ifaranga cyangwa utazifite nibyo bigoye gusa. Hari ibindi bintu byakugora ubu wicara ugatekereza ukavuga ati iki kintu kizarangira gute mu bantu, iki kintu muri rubanda kizagaragara gute, nyine ukarekeraho. Ariko kandi ni ukuri tuza tureka kugaya umuntu, ntawe icyaha kitogwira. Njyewe nibwo bwa mbere nsa n'ugiye gukomoza ku z'ubushize za nyafuraha byamubayeho, nta n'icyo nabivuzeho. Ariko kiriya si we wa mbere ugikoze, si nawe wa nyuma wo kuvuga ngo kiriya kintu cyabaye. Ndi kuvuga kuri biriya bintu byabaye ngo tube turetse urugo rwiwe. Kiriya kintu cyamubayeho, si we wa mbere ugikoze, kandi si we wa nyuma. N'abandi baracabikora cyangwa se bazanabireke, ariko si we wa mbere. Ni ukuri buriya ngewe nza ndeba n'abantu bihutira kuba bafatira umuntu ibihano, nko abatenga ari abapasiteri bagira cyangwa batenza umuntu. Ni byiza pe gutenga umuntu, kuko uba uri kumwigisha yuko atazongera. Ariko muri bya bihe kumutengera muri cya kibazo, urabanza ukareka umuntu akaruhuka, akiyakira, akamera neza. Basi ukamuha nk'ibyumweru 2-3 akiyakira neza, akiyumvamo ko atangiye kuba we wa wundi wa mbere, akakira akavuga ati byabaye byarabaye. Ico gihe woza ugatenga umuntu, ni ukuri ntaco biba bitwaye. Aho ngaho umushizemo ikindi. Ariko kuvuga ngo umuntu ahuranye na twese turi mu isi, twambaye imibiri, ejo twese mwuzibona, n'abandi bozibona, nabo bapasiteri bamutenga nabo byoja hanze, kuko twese twambaye umubiri. Bavandimwe, ico kintu tukacirengagiza. Ariko yeme, mu gihe bigenze kuriye, ntabwo ugomba kwamufata umuntu ngo wamubwira mu kibazo afite ngo turagutenze, umuteje ikindi kibazo. Aratekereza ati rubanda yose yumvishe kandi ko ntenzwe, rubanda yose iri kureba ibintu byambayeho, noneho ibi bintu birumvikana gute? Ugasanga umuntu mu mutwe gusa n'inkuba ziri gukubita, karagira gutya agahurana n'inkuba ikamusatagura, yahurana n'inkuba igasatura ubwonko, mu mutwe gusa n'inkuba ziba zuzuyemo. Kubera iki? Ibibazo bimwe dutegwa natwe n'abantu hari ibitugeraho, kuko kiriya kibazo cyabaye yagitewe n'umuntu ngo arangize, kandi nabo bamutenga nabo bihutira ibintu kumutenga. Ibyo bintu nabyo uzi kwicara gusa uzi ngo watenzwe gusa. Ni ikibazo gikomeye. Uba wicara ugatekereza, rubanda yose iri gutekereza ngo natenzwe, noneho gerekaho kuvuga ngo rubanda yose iri gutekereza ngo watenzwe, bivanyijwe kuri iki kibazo cyabaye. Kandi ico kibazo noneho kiri kugenda kikagera ahantu hose. Ni ukuri biba bigoye. Ntabwo ndi kuvugira nyafuraha kuri kiriya kintu, ariko kandi ni ukuri kose ari mu bihe bitamworoheye. Ibihe bimugoye ni ukuri bibi. Dufate ubuzima bwa muntu. Ku buzima bwa muntu nyafuraha ameze nabi. Nshuti yanjye, pole cyane, pole ubuzima urimo, uri gucamo. Yego twenye n'abantu nitwe twiremera ibibazo, ariko kandi iyo bitugarutse bikagaruka mu buryo bwikurikiranye, biba bibi kurushaho, bica umuntu intege. Gusa cyo nabwira nyafuraha ni uguhumurika, ugakomera. Ikindi wakire ku wanyu yashatse,
muri we uhumurike nta njye nyafura ntabwo tuvugana cyane bikabije, ni mwiriwe mumeze gute, biri aho ngaho bene ibyo gahoro gahoro. Ariko kuri uyu munsi rero amakuru ubundi yaratuzanye nayo kuri ico cyo kuvuga ngo Ndayisenga yashatse. Kora subscribe kuri Ruta TV 1, ntiwibagirwe gukanda ku kantu ka subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru ya buri munsi. Twari turi kuri Ruta TV 1, umunyamakuru ni Rutazunguzwa. Naho ubutaha duhorana ibiryoshe hano kuri Ruta TV 1, duhorana amakuru ari ku murongo. Naho ubutaha, bye.